Indawo le ikantshelwe begodu ithathwa njengenobungozi kezempilo. Kuhleleza amanzi ijarda lonke. Isilingi iyawa. Umfulelo uyawa nakuzimpompi ziyavuza. Okhunye godu ukuthi kunentambo zegezi ezinande zitwebha umlilo ngaphakathi komakhiwo. Umnyango wezeensebenzi ekuthomeni unikele umnyango oqale umakhiwo kahulumende bona ilungise indawo le ngenyanga ezisithandathu. Kodwa ngoMvulo babona kungcono ukuvala lo makhiwo. Nje amacala agwetjwela ngaphandle ephageni. We are going to be postponing the cases outside the courtroom on daily basis, and we will also be guided by our priority role to ensure that we only attend those cases which are urgent at this level of COVID-19. Umnyango wezobulungiswa uthi amahlelo wekhotho angeke aphazamiseke. Umnyango wezemisebenzi yomphakathi bongakabe ukutholakala nabesifuna ukuzwa ihlangothi layo malungana nale ndaba.